Yohani fuyin rakwawat wata kami apat ni karwa. Manyirang pa si Yesu jeram di kamwaragat sununudan. Tanoy nganyo siya matadutwa kanyakunan. Yaru yanan duwagi niyama. Ukuyang yam kumangipi kalay nyo suyanan nyo. Nusidya no yung ukman sangam di kumanchanjin nyo. Nusimano yung ukangi kwa may kala ninyo suyanan nyo may sinauli ko pa mangi umap din nyo. Akapachitubong nyo jaken. Nyo katanengan urarawan duya kwa ngayanang. Manirang jasi Tomasam namjatan imuwa ngayan. Mupanyusingan. Amuro namji makataningi durarawanang. Manirang si Yesuam yakenam rarawan nyo. Yakenam yanan no manu yunga nanawu. Yakenam yapwan no tumi yununga ikawi no pagad nyo. Nukwabuam butawa makatanggag diya mataduto. Suy kayaken no ipakatukod nyo diya mataduto. Nukamu manu yunga ya makateneng jakenam mansang siya makatenengan nyo. Papunyus sa ikwaya ipakateneng nyo na diya. Tanyo na ni macita. Manyiring si Filipo di Yesuam. Pacita na ijaman mo panyising siya mataduto. Tawuri naman kakreben. Manyiring si Yesuam mo Filipo. Kunamu niya macikaw pjin nyo. Manungwa mo padyatan ngiyaken. Umakacita jakenam ni macita dan na siyama. Iko mo panchan no kapacita ko niya madinyo. Manungwa mo ano yung niyaken mo Filipuan. Doko kapachikaw pjiyama nakapachikaw pjaken niyama. Utsireng ko jinwam bekenaya pjaken. Sunay cak masang nuvari ko. Tavari nauri niyama ay machikaw pjaken. Ano yung nganyo ko kapachikaw pjiyama. Tak mansang siyama machikaw pjaken. Amno si jinyong ano yung tunyo na nyita o minavari kwan. Tuk na macita ngayon jinywam mapivari daw minavari kuno umano yung jak na tao. So iyan no makapivari su rak-rak wan pa kanunang. Wikak manasangam amian kuna diya maduti nga to. Numapasya si kamua may ngan nungaran kwam amirngan ko inyo. So ikano yung no arwarwi na niya matadutwa mga itumu jak na anak na. Numapasya si kamu jaken do makakadiya miyan ano ngaran kwam amir ngun ko inyo. Si mano yung ukaglu nyo niya kenam pangununungan nyo na nauko. Ipansi ko diya makapantanan ninyo so sumidong jinyo sere. Akatunara na mayon nunga na machikawp jinyo. Iyaran nam yamapatuso mano yung nanaw niya mataduto. Amdatu na ribuan no ya jingano yung jaken na tao. Tadagja cita. Amuriw da ji makaten ngidja. Amin nyam nyukaten nganu seri machikaw jinwa rari nywa ya ji machisi jinyo. Jiku mam yap yan nywa akmi minaminas bang. Tami sinauli ko pa jinyo. Alikiran na kajidana makacitan jaken no jingano yung jaken na tao. Aminyam macitan nyo payaken, nusimirwa ko pa amavi. So ikakman nyo siya nga, makapsutumiyo no nga ikavino paad nyo. Nusimaratang araruno nangam, katangan nyo kapachikaop ko na diyama. So ikakman nyo siya nga, machikaop jaken. Akman jaken na ya machikaop din nyo. Umangununong doon na ukwam, mano yung ukman siya nga maglunyaken. Maglunyaken na tawam akman siyang siya marilu nira. So karilawan ko nira. So ikayaken no sumidong sira mano yung makateneng jaken. Manirang si Yota. Ang bekenan ni manarang ni Yeswa si Yota. Tawud isu cadi.
mupanyesingan. Ikunguna ikaya menu makateneng jimwa ya jiragum su tau dukarawan. Maniring siswam umaglunya kenam pangunungan daw nanawuku. Tauri ukarilawan nanjiran nyama. Sipatsikau namin siyama jira. Ujaglunya kenam jida mangununungiwu nanawuku. Unyunyi mamiringan nanawam bekena apujaken. Tayo ni mapujiyama yan ni mapangan jaken. Nukapachika upku pa jinyam ni pancikun naya jinyu. Usum midung jinyu aseriam tubuyin na jinyu ni yama tadutwa kapalit kwa kananauna jinyu no makakadiyavari. Kapakanakem nyo na so minachiring ku jinyu no kakwa. Kuituro jinyu ikapia nununid nyo. Sunikano yung iapudyaken no hapia ununid nyo. Ammi talikuria kanu ipancida no taud karawana ikapia nununid. Amurian jinyuara cisununid. Di kamuanyari ni mamiring nyo na uchiring kwan. Tanaku karwani nyam misinaw likupadin nyo. Nusi kaglu nyo yakenam isari nyo yakenam mangi jiyama. Tayaranam mapa kanyaken. Ni pancikun na jinyo dujin na pamakaran sinubariyang. Tanu si makaran suryam anuingan nyo na yaken. Alikira na yakui patsikaw jinyo machisising jinyo. Tayaranam yan wo yami mong nukarawan. Amjin na ragyaken nuyuyat na. Am katanengan da no tau dukarawan wo kukaglu niyama. Biya ku kapsu makakadiyabariya ni pancinadyaken niyama. Mirat tatagam maniring pajirasi swam mangitam na